tunamandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazona ngoba wenza tunamandla khona eGoli wamshilo babukele emakhaya kusizoqhamuka laphana eGoli babukele emakhaya ngomhla ka-29 sobe sesisuka ngalana ngomhla ka-30 sokufika khona ngalapho kaNdonga ziyaduma babukele emakhaya namhlanje umkhulu siyambona ukuthi ufikile futhi usiphathele ezinye indaba ningakhohlwa futhi nase-Cape Town babukele mhla ka-1 sofika futhi maqathathana khona eCape Town babukele emakhaya siphinde futhi siyanxusa babukele ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe kulolu hlelo lokamkhulu Dr. Dube TV nime mali nibe baningi babukela ke simbingelele siphinde simamukele futhi umkhulu sawubona mkhulu njani ya sanibonani balalele yebo mkhulu siyaphila njani nina hayi siyaphila nathi mkhulu ya namhlanje nake ngijaya ngimphathele umuthi wecala kanye nezitha yebo ngiphinde ngichazele futhi ukuthi yonke lento ngiyenza kanjani ngisuke ngiqonda ukuthini uma ngikhuluma ngaleyo nto umuthi wecala lana ke ngiphethe amatshe ayisihlanu engiwasebenzisayo ukuhlakaza icala lo muthi wecala usebenzisa ungambethe uyakhumula nje ube nqunu bese uyaqala ukusebenzisa ake ngilinganisele kalamatshe engikhuluma ngawo ngithi ayisihlanu iwona nje ngabo ayisihlanu lawo soqala sisebenzise amathathu nibhekile ngisebenzisa la amathathu iwona lawo ngiyawabeka ke la amabili phansi nanka-ke lawo amathathu ukuhlakaza icala ukuhlakaza izitha noma obani abasuke bekhuluma ngawe kambi lamatshe-ke uwenzile waphatha kanje bese uphatha ufaka umuthi ofayini ufakele emlonyeni okuwona uzokhushwa ngawo lamatshe futhi-ke usuyaqala-ke uyawakhwifa lamatshe ukuthi zonke izitha zami ey'hlangene ngami ngithi ayihlakazeke yabo lamatshe usuzowenza kanje washukuza njengoba usukudlala amadayisi washukuza usuwakhwifile-ke phela usuyawashukuza-ke lamatshe usuwajinga lapho-ke usuwalahla phansi walahla kanje lamatshe suwuthatha-ke lawo amabili-ke manje amatshe bekade esenje kade o-5 lawo amabili-ke usiyaphinda futhi uyawakhwifa ngalo muthi ofayini uyakhuluma futhi khona leliqale ngale ngithi ahlakazeke usho kanjalo usiyaphambanisa izandla kanje seyiphambanisa-ke lezandla zime kanje uyakhuluma ukuhlakaza lecala ney'tha zakhe zikulandele nabathakathi abakulandele uyabona-ke leli tshe ngala ngaka-right uliphonsa ka-left uliphonse ngala ngemuva njengoba sengiyaliphonsa nje olinye uliphonsa ngamaphi ka-right njengoba sengiliphonsile nje usuyaqala-ke manje uyakhuluma-ke futhi yabona-ke njengoba lamatshe uwashukuza kathi siwalahle phansi la oqala uyalichitha leli cala uwachitha phansi amachitha leli cala kanti futhi uma ukuthi kanti ugoqe kanje izandla uwalahla ngapha nangapha uyalahla leli cala ukuthi uyenze lento ungambethe ujajile lokho kwakho ukuthi-ke uma ukuthi abantu bahlangana ngawo bakhuluma ngawo bathi bazokubulala kumbe bakuthengele iy'nkalo kwakho ukuthi umuntu mayelala ebusuku kade ecabanga ngawo kade ekhuluma ngawo ezwe nje ngenduku isikhala kuyena ngaphambili usiyambhebha-ke manje uzophupha umbhebha noma kanjani umbhebhe ebusuku azabe ukuthi abenaka umhlola kade ngikhuluma ngomuntu nangesengibhebha manje ngabe sekwenze njani hayi ngampela lawo uvuka azoxolisa kuwena athi awunaka umhlola ngibhebheka ko uma engavuka azoxolisa ungena enkingeni impela ungaze kophela unyaka ula ngoba wakhuluma ngawe kambi
uma ngabe kuwumuntu wesifazane impela kade ekhuluma ngawo lento ehlangana ngawo kambe kuyena hawu umpepha ngangokuba angazama ukuthi ngisho umitha ukhwela phezu kwakhe abe sathe ukhwela phezu kwakhe abe sathe ukhwela phezu kwakhe uma kuyinkabi bese ithengiwe nazo ngokunjalo ithuka seyibhebheka wathi alale emini vele ufika ngisho umthombo hawu uthi uzobhebheka hayi lento kuyigamula ngithi umabhebhane ngoba hayi uma ukuthi impela ukhuluma kahambe ngomuntu hayi yahlaba kuze kuse uhlabeka impela lokho akhuluma ngaye kahambe yona ke balaleli ndukele engiyiphethe le engithi naseCape Town ngobe ngiyiphethe ngomhla ka4 nangomhla ka3 ngobe ngiyiphethe yona induku le igama lawo umuntu ufuna ukuthi hayi ufuna umabhebhane iyashisa balaleli ayidlali ingqondo meke waqala nje wakhuluma hayi yahlaba yona ke le induku le esiyiphethe le ngobe ngiyiphethe naseGoli ibe ngiyiphathe naseCape Town uyena mabhebhane. Yebo, mkhulu ake sibuze futhi sibuze laba abalaleli emakhaya ngoba bayathanda nabo ukwazi ukuthi mhlambe mkhulu uma umuntu eseyidinga le nduku efuna ukuyisebenzisa kuyethatha isikhathi esingakanani mhlambe ukuthi ayisebenzise kuyima eyayicaleni uyakwazi ukuthi ayisebenzise u1 day mase yangakusasa ecaleni noma kumele mhlambe athathe isikhathi esingangesonto ayisebenzise igquma ephalazi noma enza ngendlela yomkhulu uzumyalele ngayo isikhathi esingakanani mkhulu ayigquma le nduku. Yebo, ayicalwa futhi inhlanga imali nje le nduku nje ikhwele phezu kwakho noma ungakhuluma naye futhi uyisebenzisa usuku olulodwa ube seyiqedile yona meke waqala wathi uyakhuluma ngami noma ngalo muntu engumnikelo umuthi uzozwa ngenduku ikhala phezu kwakho ube sathe ikhale kuwena ube sathe ikhale kuwena ozuxolisa ukuthi hayi bandla ngiyaxolisa yaqolisa mntakabani bengazi hayi obani bebengithengile noma hayi mina nje ngisuka umona ngoba izokhala kuwena kuyothi koze kuthi ihlaba ngoba uzimephupha aphuphe wena kube sengathi usula ukuthi ukhuluma ngawe. Manje mkhulu ake ngibuze futhi kumuntu mhlambe ofuna ukuyisebenzisa inako mhlambe ukukhetha ukuthi mhlambe ubulilo bukanjani indlela ezihlukahlukene mhlambe zokuyisebenzisa noma sebenzisa ngendlela eyodwa nje sonke akudingi ukuthi mhlambe size sicacise ubulilo esiyibona ngayo le nduku ngoba kunenduku mkhulu othola ukuthi uma umuntu wesimame wena uyenza ngenye indlela uma umuntu wesilisa futhi uyenza ngenye indlela siyenza ngendlela eyodwa lemkhulu. Ngiyaxolisana nabantu besifazane bayisebenzisa. Yebo, uma yisebenzisa umuntu wesifazane uyena ubona nje ngenkomo ihlala lemehlweni kuyena umuntu osuke ekhulume kabi kanti uma nguwesilisa uzwa ngenduku ikhala kuyena engxenye uzwa ngenduku ikhala kuyena kanti uma nguwesifazane yena uzwa ngenkomo ihlala emehlweni la kuyena kumnyama-ke kuyena ngeke kuphinde kulungele lutho. Yebo. Yebo mkhulu, hayi babukele emakhaya izwela-ke futhi ukuthi umkhulu uphethe enye futhi induku yecala namhlanje na ebesingakazi-ke wasitshela ngapho ifuna besingakazi sayizwa umkhulu ke niyamazi babukele emakhaya ukuthi uphethe ziningi induku ayiphethe ziyaxaka impela ziningi ziyaxaka babukele emakhaya and ziyathusa abafuna umkhulu-ke mkhulu sicela ukubachazela abantu ukuthi bakuthola kanjani uhlala kuphi nendawo khona la uzinze khona uphuma kanjani utholakala kanjani mkhulu. Ya ngakhe la eMgababa eduzane neTheku muza lekhaya ilocation yalekhaya ikhona ithi Dr. Dube enyangeni enkulu ilocation yami la ufika uqonde ngqo ufuna ukuzala uqonda nje ngqo ngalowo location kanti ngiyatholakala ke lapha ePortia Grand wasendlini garage mokuphela inyanga kusuka nje mhla ka1 ngoba sengikho kusuka mhla ka30 uya ku1 ngoba sengikhona. Yebo, uthi kuyothi ke Cape Town ngoba kalenge la uhanjwa ngezinto ngomhla ka3 ngoba sengena eCape Town uya ku4 ngoba sengikhona eCape Town eCalifornia kaMakhoti. Yebo, mkhulu uphinde bakhumbuza babukele emakhaya ukuthi izinto ezikanjani ozobe uziphethe ngalomsuku mhlazana uhamba mkhulu usubheke khona eGoli noma usho mhla ka30 eGoli uzobe usukhona uzophethe induku ezikanjani naseCape Town mkhulu. Yona uqala lesengiyibekile. Yebo,
ezinye ngiyiphethe futhi ngoba phela khona izinto ezibalulekile ungafelele zisale emakhaya. Yebo. Yoba ikhona nayo inkunzi yembongolo. Kanye nomsishi futhi obe khona. Ya induku njengalezo zibe zikhona nengane zolala nini. Zolala kwagogo ngoba ngiyiphethe nazo. Yebo mkhulu. Nazo zigijima. Yebo. Ningi ke ezinye zikhona ngale zibe zikhona. Yebo mkhulu. Yebo kunjalo. Kukhona ke mkhulu abanye bake badinge ukuthi basebenzise izinto zamandla mkhulu ezinjengeiphakamo nezithwalo mkhulu kanjalo izinto zokugeza nje idlozi inhlanhla yakho ibe mhlophe nawe ugeze ube muhle ube mhlophe mkhulu yiphi ezokuyiphathele abantu abanjenganaleyo mkhulu ukuze babukele bezokwazi ukuthi kusayeli babe bekhuluma nomkhulu besho ukuthi akeze nayo bayilindele mkhulu. Ya sikhona isiphakamo segusha. Yebo. Ya sikhona. Nomuthi ogeza idlozi obukhona nogeza isilwane yebo obukhona nje ziningi ngeke ngikwazi ukuyiqeda ngezakho ngizonqambela nje lapha ngenduku esemqoka ekuzona ezakhemisi. Yebo. Yes. Kubukela emakhaya ke sesiyaphuma ke sinomkhulweni sithanda ukumxwayisa futhi ukuthi nigade babukela emakhaya niqaphele kukhona ongele kajana khona lana enkundleni zokuxhumana khona la ko YouTube nabo Facebook sekukhona abanye mkhulu abazenza babukela emakhaya abazenza umkhulu abazenza uDr Dube niqaphele sizosifaka nje isithombe sakhe umlisa mumbe la nimbone babukela emakhaya ukuthi ubukeka kanjani yena ucisha afane nomkhulu kodwa cha siyena abantu baqaphele kakhulu bangathathi imali zabo bayitshitshele kubantu abangabazi inamba kaMkhulu uDr Dube yona yodwa lesiveza lana and umkhulu niyambona uyena lo enifikelele khona kwakhe nizombona abanye bayamazi ningahambe nidlala abantu abamasele inyanga mbumbulu babukele emakhaya zithi zo Dr Dube mfonela uDr Dube ivoice yakhe nje ukukhulume nimuze ekhuluma khona la enkundleni zokuxhumana babukele emakhaya sizohlangana nani futhi ngesikhathi esizayo umkhulu akesiphuma sivalelise babukele emakhaya. Hayi nisale kahle ke balaleli. Yebo mkhulu. Siphinde sibonane nangokuzayo. Yebo mkhulu. Ngapha noMantokomane ufaphatsha ngokukhuphuka uMantokomane hayi still no daku zozo wena ungajaha ukhosi ngeja mfana khotha impembe yomini.